Dia pi Shet cut kumno ini ama. Pas komen. Ini cut parsley. Komen. Hey guys, saya comments na pedang jong pisia manu waya smart pan pam ru yu ni u Nutrela nani kung bangi ju ong ru do Thok mo. That super bass got boom boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain boom boom. Shit bass, that super bass got boom boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain boom boom. Shit bass, that. Hey you guys, tim tak kesengi vlog ni hang ni dan du Nutrela. Tim tak kesengi ni share du ni Nutrela bat ke Pylleng tekan paslam sugar ball. Let's get started. Nanti anak ko klon. Mentapan ng pedam siya di nilai minit. Paano siya kini ka Pylleng. Kung penyang kelak luit, timentangan sedih na siya ka Pylleng. Kung penyang kelak luit, timentangan tap na Nutrela. Tapan ang solution ni. Karai kelak kulit tim tangan tekno kompiang. Antap na sopian. Mentapan ang station ni piat minit eh. Seing rinson. So mungkin te kembang juang berbuat. Lada pibam so mungkin ti ai. Lada pibam so mungkin pan. Nah Tap sao. Dan Shet show ni nilai minit akan medium flame. Podar sao. Ushin rai. Mentapan ng tem na so ni Nutrela pang last day man niya. Yan king biang. Hey guys, saya comments na pedang jong pisia manu waya smart pan pam ru yu ni u Nutrela nani kung bangi ju ong ru do Thok mo. Te sa comments manu wa smart ban bam. Nanti ana sa ko Yang biasa usah marin. Yang biasa kena. Yang Shet show 4 minit, haka medium flame. Tim mentapan yang tap nasa ka Pylleng. Yang king. Yang biasa garam masala. Yang Shet biang saya 10 minit haka medium flame. That super bass got boom boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain boom boom. Shit bass, that super
super bass got boom, boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip bass that. Pagi menang ayu emi tani kon ta syam jin juma ku benda training pam pelong tim ek patri kateng jam ayu ek prosmi. Teh ni don Pylleng buat Nutrela, ni dot sniang untuk kincur, pian badu kubi. Ni Shet lang ajuk mix. Teh uni jur pertama jengi menta pasli. 3 jam. Teh pi Shet cut kumne ini mah. Tu pas komen. Ini cut pasli. Komen. Badu ni way salary. Tengah nampak cuma neutral yang nak tas ni. Nah, lah ba mana bang ha. Bang. Thang ni. Unu malah tembok bang pa. Ya slim buat ni way ni. Salary ha. Cuma tu way. Oh, jimbang ni betul lah. Dot Thok mah, dah Shet cut. Oh, salah tu sebenarnya. Plat cut ni sok makan jur, piat, buat kubi mah. Kuat resipi jom ni, sebab komen siapa ni. Komen yang siapa ni. Bang ni cuba. Bang đó. Phim bát xin tôi là khăn. Sạch trong chân. Ya, semakin letak dalam tas ni. Jing sat guys, ya semakin. Kau harus siap TV nomor bar. Kat kam ngat cuci. Oh. Kelasan, nah ke Anisha semakin ni, malah semakin pun hani kedosnya mana.
sat bak bang. Extra gravy itulah Shet. Jebang Nutrela dah. Kat biang si Pylleng, Nutrela, Lalut. Dah.